ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetayo ita alawas anapauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, kitkitaan yu mananday ta aladawan. Mano ka di ti taon mi, idi impampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpampon ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanon day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko ma, taag kikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi di syudad. Ngam imalis da kano di probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itangarod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak. Ngam awan mo't ti makaibaga. Nagapo ka kadi ije kopraan, Gerald, anak. O nanang, nabambanugak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka. Tapno saan ka nga agbumbunag iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May tiag trabaho. Tada kwarta dagos. Kay kayat mo kadi ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal. Nung nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kayat ti agadal. High school lang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan ta ingka aginana. Nanganakon. Pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol? Tarinabak ko lang nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman laing baga kada kayo. No sa dino tinapananda. Ti damag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno itagdodoma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipan ang ti gobyerno kadakwada. Anya dilubyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapo iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagdodoma a lugar. Ay, mano ka di ti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata na kagumatang idi itigatasyo adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartarigagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday ka, Verna, anak ko. Saan ka di akagap-gapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam, kasla dinak ay ayatan. Pagkunaang adi na kaayayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaang no pilitak, mami. Panagkunak kat saan anapudnukan ka, anak ko. Tinapudno ang lalaki. Kat kanayon amailiw iti ayayatan na. Day tangarot ti madlaw ko, mami. Kanayon ko ang kailiw. Ngam, isukat din aksamat kailiw. Madlaw kumatkit di, kat nagagat ang lalaki. Di takupraan ti kaaruba ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak ka dito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam, di na kayat, mami. Amangan numabain. Kasaan kayo mat nga agasawa? Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka di nga umahidje balay? Nagkita tamatan dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka't sama ta napudno kanya? Anya ka dito rumbang aramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka mapanidje balay. Kababain mo ti kanayon ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga noibaga ni mamim, adisturbuak iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yun tangag kita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal.
Sa may sa, awan kwarta mi. Nagtrabaho ak, ada kwartak. Apa yan, friend? Bigbigat, naliday ka. Ningamin Gerald. Jack marik na ti panagayat na. Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kankwana. Saan anapudno kan ka? No saan anapod no? Apay nga inaramnak. Kasta kano, dagiti daddo maalalaki. Padasen da ka lang nga arman. Tapno panagnakanda nga amuda ti agaram. Pinadpadas naklaang nga ta nga inaram? Kwagayam. Kapanunutak lang dayta, ah. Adamot ay agayat adi nakailiw ti ay ayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan-ayat na. I-break kun. Agtuloy ka ka diti kolegyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuluyak. Ngam no saan? Sumardangak pa'y. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mat nga rod ka dagiti dadakkel ko. Nga ijayak mat Manila nga agadal. Tapno agkadwata. Adda ka no pa'y dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manan no adda dormitoryo. Tapno santan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tama timbaga Jay nangawis kanya. Ama ka exam para iti scholarship. Tinasayaan. Kumuyo kakan kang agpa Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasin tamat ti maki-examen para iti scholarship. Tain tamot agadal iti Manila. Wensa, kayat ko mati makapan ijay Manila. Uray siyak kayat ko mati makadanon ijay. Sumabahliak man iti saritaan. Kasano nga ta ti manglipat iti ay ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumangagpang nga dunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si Katinaram na. Kinayat mo ka di? Ha? Kwa? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataan ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kwa na. Siya kon ti numero 1. Sa bagay, no siyak siguro ti inaran na. Amangan no sinong batak mat. Angem, itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan, no anya ti mapasama. Addaman gayam damagak nanang. Adda ka di pa kabigbigan nyo. Iti kun kunayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wano Gerald. Ha? Kasta ka di nanang. Ay na. Ad-adakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Oray siyak mat anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan. Ngam awan mat mabalin ko. No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takon kunayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isungarod. Ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka di ti trabaho yu idi nanang. Servidora kami iti restaurant. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pa'y nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na anak ko. Ngamtsak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man ladim magas ijay balay. Naladawak itay. Saan ako na magas? Tama nga na maisturbo kayo kini mamim. Oh, napay nga imay ka dito eh.
Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adim magasak. Kasta ka di? Ingka nga ro din. Tama no, sapsapulan na ka ni mamin. Di ka di mailiw kanya. Kanayon tamat nga kita San ka di? No saan asyak ti umasidagkan ka? Santa nga kita? Kanayon nak ngamin ama kumikom iti trabaho. Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mat mami? Adala jak kayat na napasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam. Nagkita kami ka ni Gerald, mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Ngam inbound na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisan na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti asawan, mami. Amangan no ti panagrikna na. Kat managim bubukod ka. Apay ko mama naging bubukod, mami. At ikayat mo, kat ipaay na amin kan ka nga oras na. Amangan nukas na ti panagrikna na. Kayam, atay bagakan ka. Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di tayo, Jay. Nakitak ngamin adda kadwa ni Gerald a babae. Kasla, naasidagday titong galmaysa. Nakakitaam ka di ka dakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amang ano katrabahuan naman. Day tatidya ka mo. Angam, apay ngay akas jay ti jarda. Iso nga saanan nga umay ija balay. Kuna ni mami nga ikakanoy ti space. Ayaw naktimbaga ni mamim. Rumbeng asaan asikati kanayon nga umasidagkan kwa na. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayam. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapo lang makapa-enroll ta. Agyaman nak iti panang kablaw mo, gayam. Mapantan to intun umay alawas. Naggasat kan? Tana ipasam ti scholarship test. Addan iskolar akadwak. Addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat atin nakitais. Barang naigasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka tatalagaan na lain ka. Sana bale, adda ka laki di amang isuro kanyak, mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into narang. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Ganyan. Bilibak iti kinalain mo. Talaga nga scholar kan. Ay, syak. Malas ko. Jack nakapasa. Naigasatak la siguro gayam. Umadanin ti pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal? Wala. Jack kayat ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Jack ba't kayat nga ipasakar ti papel ko ken ka Amangan no makita ti professor ket isupay ti pakaikatan ti scholarship ko. Kasano nga kat agdo matamat iti kurso. Di, saan ta nga agkaadalan? Aywan gayam, agdo matay ti kurso. Ngem no agpada ta iti vacant time. Di, agkita talangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi Manila. Aginroll kami ka ni Devi. Umay na kami kumaitulod ni Jay Pierre. Kaano ka diti ipapan nyo? Inton umay alawas. Adamot ni Divya kadwa makunom.
Kayat mo asawan. Di nakmasango nga may itulod. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impaampon ni Ella ti may sakadagiti singin nga anak na, ng agnagan iti Gerald. Iti sabali abangir, nakapasa akas scholar ni Roger, akasingin ni Gerald. Nakasagana da ito'y amapan iti syudad ti Manila, tapno aginrol, akadwa na tigayim na ani Jerome. Kabayatan na, nakapasamot ni Berna kas scholar, kayat na nga itulod da ito'y ni Gerald iti Pierre, tamapan mat aginrol, iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaano ka diti papan nyo? Into no may alawas. Nga madamat ni Debbie ako na makaduam. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga itulod. Adda ngamin importante a papanak. Anya ti klase makaayat-ayat. Adalang arudan papanak. Di nakpay itulod. Ditakan. Pima naman. Nasakit tinagam na. Pasensya ka na, Verna. Ngam saan kamat ngamin nga ay-ayaten. Napintas ka. Ngam saan ka atay. Apay gayam. Apay akas tatilangam. Anya ka diti parikot. Kasuron ko launay day dya, Gerald. Ikarigat alipatan. Dahil tati kasayaatan a desisyon mo gayam. Idi pala ko mga inaramid mo day taa. Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mat iti dayjay akaayan-ayat mo. Ay, kasano a nagbalin dayjay akaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gaputa ay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamot kasta akaayan-ayat. Iyari ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod bro? Agpada ta a probinsyano, amapan iti syudad ti Manila. Sana bale bro. Agdaigom ko ama pa. Agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat. Isu tayan ti dormitoryo. At sa amat restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale, no agbayag tayo jay. Amutan to ti pasikot-sikot ti jay Manila. Amo talakit iti pagadalan ken dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar? Ket kalpasan ti klase. Dormitoryo adagos. Anya pa'y ngay no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila. Intan tumat agpasyar, bro. Damag ko anapan ka no ti kaayan-ayat mo ije Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di. No di itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna. Nasingput pay. Diyak amo nanang.
Agpaiso tay kunada. Asan ang maisuro ti puso nga agayat? Ngamdakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap na kanti may sa babae? Saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka di maasikan kuanan wag sakit tinakam na kan ka. Madi ti mang pasakit itinakam ti pada a tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalagta. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang-angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam day ta? Nasaysaya at kiti ta itapay laeng. Naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti inaramid na. Ay nagayam, lipatam laengan. Saksaktam laeng teriknam iti kastangar aramidam. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kan kuana. Lipatamon ko nakmat. Tapno makamove on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo na niya ti aramidag kan kuana. Bye-bye amon ko nakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayap kan kuana. At datan dito'y pagadalan. Ijay mo tayo ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un nga agpaiso. Ay, sa pulan ta ti agdudumang nga opisina dito'y pagadalan. Tag-enroll ta. Wen, kalpasan na. Intaagim tuod di ta dormitory ti lalaki. Barang saan pa yan napuno itikas ta. Saan ta ang maawanan iti pagdagusan. Ay, katuna, bro. Ay, bro. Kita ang kaditipada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pagko na amat a probinsyano. Kita ang mani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ayun nga agpaiso. At damat gayam kadwata a probinsyano. Ay, imbaglakit din. Tabakan ti daytoy dua ang nagabay akatre dito'y dormitory. Un nga rod, bro. Nagasat ta. Naka-enroll ta. At dapay pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kita ang tinakita ta itay a probinsyano. Umaymat siguro agkita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay sa. Imbag ka data tanduatang agkuykuyog. Nulakat na saya at ti kababalin na. Gayaman ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wen, bro. Pimpiman ti itsura na. Siguro, numay sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayo, Mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa'y ni David ikasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo, Mat, Mami. Agan-anad kayo, Mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutom? Da kayo adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay laang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alang nga rod, anak ko. Agan-anad kayo akanayon, ha? Mangnamnama kayo, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Kastoy gayam ti babalay diti Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti Kaaruba. Naangot pa'y ti kanal. Imbag ano saan nga agsakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito ti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalan. Wan gayam.
Makasapul tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma. No agawid laangan dagitoy nga squatter si Jay Probinsyada. Win may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malang abmo nga agtaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta dita pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sa ngagpaiso. Amon ta. Tapno saan tantong agbirbirok inton pa nagsisarak. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapan dita restaurant. Iti asadag ti pagadalan. Sos. Di mo ko naan nga ije ti panganan ta. Pangkitaan ta. No saan unay anangin na dagiti lako da amakan. Sige. Bareng no saan anangina. Ket ije ta amangan. No badama ti eksamen tayo. Sigurado laki diya saan ta amasangot ti agluto. Ije tanto namangan. Angam no nangina. Ay, ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod. Makapaikawa mo ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay-may sa akon diti balay. Kumusta nga tamot ka ni Gerald, akasingin ni Roger? Mailiw akon kankwana. Diyos ko, sapay ko mataag kita kaming tumatlaang. Pangaasim apo, paitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasa ka nagapo iti tiyandaan. Nakitak nga adda kadwam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melba dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Isu ti kayat ko akat ako nainay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din? Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di ti panagkitam ka ni Melba ngam ni Verna? Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pay. Saan kami siguro nga kagasat kini Verna nanang? May mayat no kasaom analaing ni Verna. Ag formal break kayo, sakbay nga isukat mo iti sa bali. Oh, nakasagana ka ka din? Mapantan iti pagadalan. Wana, intamat again roll. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno ammo ta ti sir kantayin ton sirek. Imbagkan ka ta scholar ka. No apay matadyak na ka pa sa iti examen. Inta nga rudan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige, naibaga ti kasinsin ko, nga adda ka no nalaka apanganan iti asidag ti pagadalan. No santa makaluto iti balunan ta. Mabalinta ka no ti mangan ijay. Wen inta nga rodan itay pa'y anak karubwat ta, ngam di ta pa'y lamapan. Nasawartan ti pagadalan. Nakita tamatan dagiti na dumaduma a classroom. Amutan ti papananta inton madanon ti sarat. Adupay mo ti kakadwatang agdadamo. Nang ngagkuti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damot kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan di ta asidag. Agoray ka. Nabati mati walit ko ijedom. Siya akong titaya. Tasikan tumot inton sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga rodan. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae a sumungad. Ay, uwan bro. Ay sus, nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa iti pink. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita dito eh.
Apay anas daaw da nakakita kan ka, bro. Kinusilapan nak iti nakatadtadam tinakaping. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpaiso. Asitgak, tadamagak no apay. Sige, bro. Ala, ingkang harudan ta urayan ka dito eh. Kitaan na eh. Kusilapan na ka. Una apay so. Mas daawak man iti daytaan na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Mas daawak nga rod. Kitaam, timakda, kat umasidagan dito ay. Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga'y aramidam. Nasakit unay ti inaramid na kanyak. Ipariknak kan kwa na, no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam. Agtanang kalaang ah. Teka, asidagan. Miss, ada ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. At, ay! Anay ko, Nagtulit ka pailaan nga aging dadamag, Mr. Gerald Douglas? ha? San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod! Ha? Intan Devi, panawan ta dayto nga ulbod. May kan! Ay, hindi nakiguyod ang gayam. Ay, agtanang ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga intulod ni Gerald ni Verna iti Pierre. Nasair nga rod ti balasan. Iti sabali abangir, napanmat da Roger kan Jerome iti pagadalan iti Manila. Iti may sa apakanan iti asidag ti pagadalan. Nakita da Roger kan Jerome da Verna kan Davy, asumungad iti nasawa pakanan. Impagarup da, ani Roger, kat iso ni Gerald. Nakapungtot nga rod ni Verna anang tungpa kan ni Roger, nga impagarup na nga iso ni Gerald. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, Intan Devi, panawan tanday tanga ulbod. Umaikan! Di nakiguyod ang gayam. Ay, aguray ka. Mabit lang, miss. Ape atinong panak. Di nakman kasarsarita si ka, Gerald? Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umaikan, Devi. Ay, unay kan, friend. Agay at tinumpang. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay, bro. Anya ka diti imbagam. Taapay at tinungpa na ka tinapintas sa babae. Mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha? Aguray ka. Awan ka diti amom nga agnagan iti Gerald. Gerald,
Kasta ti imbagan ni nanang anagan kano ti kasingin ko. Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na. Inampun kano ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Sa dino nga ro tayan na ita? Daytang rod ti parikot ni nanang. Saan nang amo? Nunap-napanan tinangampon. Dayta nga tati makagapo. No apay at tinungpana ka ti babae. Ipagharup na asikan ni Gerald. Kasta nga ta. Ayan nga tanday di babae. Kaya't ko kumaamba ka sarita. Dinardaras na ti pimanaw. Grabe ka, gayam. Ay, tinungpang day di lalaki. Gunggunana, awagan nakit din itimis, akas ladinak am-am mo. Ti pakas daawak. Kasano nga adda-adagos dito'y Manila. Kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan, pudno ti ko ng friend. Naglaw ko man. Sabali ti boses na. Ang nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado ang naglugan iti eroplano. Iso ang nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay. No eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Day ta tinakasuro na klaunay. Di nakpay intulod. Ngam, naglugan iti eroplano, adinak man lang kinadwaan. Agadalmot nga ta dito'y isong adda dito'y. Ha? Angam, awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda iti pagadalan. Day ta tijak am mo. Mas naawak no apay nga adda ijay. Hello, anak. Imbag tay mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka di tinagan ti kasingin ko ako nayo. Kunayo idi, nagkakaingas kami. Kasta nga rod, anak. Apay analagip mo ti kasingin mo. At dangamin babae anang tong pakanyak. Inawagan nak iti Gerald. Sa nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae. Ang mga namamuna ni Gerald. Nakakita am anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita. Tabirukan ta ti babae ako nam. Narigat ti agpaspasarak, nanang. Padasag pa amapan iti nasa apakanan. Barang makitak mananday di babae. Sige man nga rod, anak ko. Kanayunam ti mapan iti day di apakanan. Nanang, mas dawak launay. Ta iti nakitak. Kinusilapan nak. Idi nasitgak tadamagak no apay. Tinong panak matan. Anya? Anya timbagan ni nanang mo, bro? Gusto ka, bro. Gerald kano tinagan ti kasingin ko. Agkita kami kumay ti kabsat ko. Diyak laing pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di babae anang tong pakanyak. Ay, agure ka. Kasano, no kriminal ti agnagan iti Gerald. Kat ipatiliw na ka iti pulis. Kriminal? Anya ti aramidak, bro? Ay, sus, delikadon sa, bro. Ang mga nito na data iti pagadalan, kat adda umay a pulis amang tiliw kan ka. Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, Malagip ko lang amin tinabait pa'y ana ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Ang mga no kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta. Itaman pa'y makita ka analiday, anak. At ka di parikot. Diyan ngamin babayan ang isukatakin ni Berna, nanang.
Anda nakita ka kakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka, pili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da dya babae. Kunak nun anak man, saan mat gayam? Sinong batan nakakadin? Saan pa'y matkit di kanayon ko ngay libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y sagutan, kat alain namit. Ay, di nakapaymot gayam sinong batan. Kan di namat kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka di dya babae nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan matrelasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipot agdata diti Manila. Di nakakadi pa inawagan ni Gerald. Uray umawang, saan ko asungbatan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Ang friend, kasano nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ha? Ang imposible. Adaya mat tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan da When kas ko maiti boses. Idi ngamin tinalyaw ko, kat adain masidagkan kwa na tao. Saan ko matngam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko, nga italaang mat nga adda ni Gerald dito eh. Kasanong adda gayem na asaan mo ngam mo? Ha? Nairala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay ngamin tinasdaaw, idi kala at tinungpam. Nasa Irak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalbang. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kastoy lang anak ko. Oh, anya ngay, nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y Nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati a kriminal ti kabsat mo. Sapay ko tasan at ikabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko Namnamaat day ta anak. Saan nga taasigod a kaayan-ayat na? Iso a kapungtot na? Ha? Kaayan-ayat? Ngam no kaayan-ayat na. Apay ko mga i-break na. Kat nagpintas ti babae. Sa bagay, narigat ti agipapan ita anak. Di tay amuno anya ti makagapo. Kano apay at inumpana ka. Bayan nyo, Nanang. Damagak to ti babae. No agkita kamin tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasi yan. Hindi mo kaya't nagriyawak dito'y si ka Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akong kunam? Saan ang harap at nadyak makita? Limpyo pa lang di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kayat ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka. Awanan modo. Impolite. Ha? Anya ka dilaunay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man nagpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat makita. Iso adinak surut-surutan. No di mo kayat nga gikisa. Sige. Panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Kayan. Kasla sa bali itay jay lalaki Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo ngamin anaming-mingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako nam asaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga amas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram. Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang
Kasla saan, mate? Ay, addan samot saan anasaya at amapaspasamak. Jakman amo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigo da kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. Ang may mayat nulipat tumun ti sakit tinakam mo. Imbag tada ka dito yung nagti classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sagda. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kayat nga sitgak. Agikis ka no. Ah, kadwana ka di babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kayat nga sitgak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kaya't ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat iti science building. Tinasayaat, inton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagdaya building. Di nakmat nga rod kayat nga umasidagkan ko na. Siyakton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamot gayam day talani. Italaan na granata dito tiyandaan Kwa. Kayat ko man ngay daw atan ti anak ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya nga rod, kapsat. Saan da siguro ana ikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin amo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabali nga inakman. Awan basol mo iti napasama, kapsat. Agyaman tadi na kagura kabsat. Mababainak ngamin. Gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengel ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumula siguro ni Fernand. Binagbagaat nga igaid na laengan ti agadan. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras, bro. Si dadaan na kamang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka, bro. Mabalin ka di. Asika ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbaga na Gerald. Areglado, bro. Ipakitak ti Aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Uwan, bro. Ikagumaan ta amaamuan. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano tagaano ta? Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan na giti dua babae. Maamuan tanto day ta. No mailawlawag mo iti kadwa ti babae. No asinuak at talaga. Asan asyak ti ibagbaga na Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida. Ibagam adagos. Tasyak ti umasidag kadakwada. Awan bro, sa anak unay nga agparang. Dito yak lingad, tapno didak makita. Adon dagiti rumor. Ngam ni. Apay ngawan dapay. Ngam, dito iti nakitak ang nagturungan day tay bigat. Ngam apay ngay nga awan dapay. Kasano nga ta makita tamanan dagijay. Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit, bro. Ado pa'y madagiti sumagmamano arum rumor. Magagaranak ang mga mo. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Rumartan, tanalipastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang nga rudan tamabisina kun. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mo ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos laang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti mano atawan, sakbayng agturpos ta.
Inta nga ro din iti pakanan. Makitam ka di dagiti rumuar iti ruangan. Dagiti dua. Aglingadak, si kalaang ti agpakita. Sige bro. Saanak nagpadlaw ngay nururay ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige bro, saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige bro. Ala, surutek nga rod ida. Sige bro, katsapay ko ma, tama kasaritam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Berna nga ang mga nunaglugan ni Gerald iti eroplano. Isu nga imuna. Kabayatan na, idi mawag ni Ella kan ni Roger. Dinardaras ni Roger a dinamag, tinagan ti kasingin na. Naibaga na ti inaramid kan kuana ni Berna. Kinid daw mat ni Ella, nga ikagumaan na nga amuan kan ni Berna, no isu ti Gerald, asapsapulan na, nga impaampon na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sige bro, namsan ka pa yung agpadlaw. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Wen bro, ala, surutek nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti basita restaurant. Saan ako nasumuro ti Jay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasan bro, tapno makasaritam ida. Awan bro, sige, dita ka pa nga rod. Ang mga nag-take out da, kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagam, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tada da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod. Ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam. Nadyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto ak ka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang tati makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw, para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Saan a Gerald tinagan ti gayam ko? Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dit ibagbagam? Kita at man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami iti gayam ko. No apay atinong pana adagos. Awan matiam mo na abasol na.
Ay, kababain pa'y. Tinungpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sa bali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak. Pinagsasawak pa'y. Ay, pag madyan na ti darasudos no makapungtot. Pudno day tagayam. Ay, agyaman ak tanasing pat ti lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karupro pamat ngamin ni Gerald? Anam, at tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpat matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idinto at Davy mat ti kadwana. Agyaman na ka, bro. Mabalin ko ka di kasarita ti babae. Wen, bro. Kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti maipapaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko, ana. Agyaman akmanan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ni nanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak mat ti baligi yo, bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko, ana? Barang akikita tayon tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat tangarod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam, pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga yung pagarup mo asyak. Dahito ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idinto a pinanawan da ka ije Visayas. Jack pa'y nakadandanon ije Visayas. Anya ka di ti apelyedo day ta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam, apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya a tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manendaytan. Awan sa bali aturong na, no di kasta nanang. Saan ko mamat akasta, anak? Babae laeng tiin into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basol yo ah. Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayong dita? Nasaya at lang ka, anak ko. Ada ka din maipadamag mo, maipapan iti babae, anang tungtakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, adda ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang. Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyido nga aramatan na. Kunamat ni Verna, a Douglas ka no? Isu nga rod do kasta anak. Isu ti kabsat mo. Douglas ti apelyido ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayak di ta Manila, anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat.
iti terminal. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat naman nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadua yung aglugan. Basta, umayak, anak. Kayat ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, tikadda ti kasingin ko. Siyakton ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaang. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastilag ta anak ko, nasaya at akmat. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasaya at mat, Mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti suron ko kini Gerald. Impagarup ko nga isukat na tungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos? Wan nga rod, Mami. Nabainanak idinaamok asabali mat gayam. Imbag ata di nakapinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, Mami. Impag talasing pat jay lalaki. Anya ti kunam, in kasabaten ni nanang mo iti terminal. Wan bro, day tati ko nana. Ipakadampay nga ro diti mayordoma dito dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagit mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito ikat. Nadagga po iti adayo a probinsya. Ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, inta nga ro din. Imbagkit di Taadda pagturugan ni nanang mo. Kayat ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kong dayjay alalaki, Mami. Adda nga minmanan nakita kakadwa na a babae. Awanan ti bibiyang ko kankwana, Mami. Naka-move on ka nga ro din, ano kasta, anak ko. Wen, Mami. Addan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padang na estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. Wen, Mami. Arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka day takon ko ng mga inspirasyon mo? Saan, Mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Ala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo ka di manen tinakita kakadwam ije kopraan. Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. Lima basak itay, taada na panak. Nakita kayo anak katugaw. Napintas, saan ka di, nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo ka din dayjay anak. Una nang, siya pa'y. Basta inaram kong ti babae, sumbatan nakadagos. Imbaglakid din, tadi nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot, no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wen anak, among ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Taijay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kayat mo asawan, jak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no amumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko adinamag ti dagos da, nanang? Kanayon kami mat nga agkita ijay pagadalan? Kapilitan nga rod ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mat klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbaga na a Gerald? Numaamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak ita yan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko.
Kasano ko ma? Kat saan kay paimot anak na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babaeng ibagbagayo. Ay ngam, adamat klase. Ang mga no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y. Kapilitan akastaan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay ka no kat daver na. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon ni apang panunutan, nana. Ad-adda amasikuran kayo. Gapo siguro da ito itinapalaos nga iliw kon kankwana, Barok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana. Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kin ni Gerald. Ay, sapay ko ma, Barok. Ala, agtugaw kayo pa'y nanang. Urayin tayo. Barang umay daver na dito yung restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang kadi. Kasano di da umay? Kasano ngay nga rod nanang. Depende iti pasamak. Dumay daw no saan. Ay, sapay ko mga rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat no nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang. Nagrigatan ay ano da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot da Roger, anila ang Jerome ti makisarita kadaverna. Tapno maibaga na asaan ani Gerald ni Roger. Nagbaligi nga rudang itoy. Nabainan ni Verna kat dimawat iti pamakawan kan ni Roger. Kat nagsinningad dagiti dua. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti kinababaero ni Gerald. Kabayatan na, napan ni Ella ijay Manila, takayat na makasarita ni Verna, maipapan ka ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome, asan akanayon, nanang. Ay, nagrigatan ayan no da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagara na kun makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaang, nanang. Inton kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, jay kabsat mo. Imbantay may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kaunay ti gagarat no apay na imayak ditoy. Ha? Taapay, nana. Pakawanan da. No nailawan ko tinangtong pa iti anak yun. Ay, saan ama ipapan iti dayta, basang? Si Kati kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay? Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana?
Ni kadilani ti inana, basa? Amuyo ni Nana Lani, Nana? Lukas na. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isong matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga ron. Siyaksapay nagbalin arangtay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Day tati ko, Nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam, italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada nagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adang nagdagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig. No asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya kon ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impaw it ko akwartam. Wen, Mami. Ngam, sa bali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kaditi bagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmay-may sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man nupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka nung, Mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, Mami. Anya? Agawid ak pa ije lugar tayo, anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapan ta ije Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, Nanang. No ipalubos ti Apo, anak ko. Malain na kun, tadag ije baboy ko. Impiar ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta ije Visayas. Alang nga rod, Nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod, anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok, ije nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid di ti klasik ita, Nanang. Kaduan kayo. Sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka di ti gatangan nyo. Nga itadyo itinangpakan iti baboy yo, Nanang. Mangkita ak tulatan, ije paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, Mami. Hello anak ko. Ibagak nga takin ni Lani ti may papan kada Roger kanti inana. Saan ko mapay, Mami? Di nakpainik kan iti karbangan na mangibaga. Da kayo pa'y lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, Mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta kadi, Mami. Sige nga rodan anak ko. Dayjay laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si Kamat Gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay, kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at Tagalusong ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat narod di asawa. Ijay ka di tinangyan akam ka ni Gerald. Ha? Apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din ti damdamag. Ay ilipata mong tinadamag ko.
Mas daawak lang amin iti saludsod mo. Idin may kami dito'y dakela ni Gerald. Wanday. Ala, lipatan mong kinaibagak. Sige, tanda pa ipapanak. Sige. Apay akas dya iti saludsod ni Vanji. Iti anya aga po. Apay, may kulkulang kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa ang nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Ako Laglagi paklaang. No sa dino tinakaibatsak iti wallet ko. Jak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan met no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag. Masarakak to matla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Nala, oray ko kwamon. Ay, indak man nga rod agbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutak laang. Maamuan nanto nga ta. Nga iso kat ampon. No kasta, amon never nang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Di nasayaat. Tapno amo ti kasingin ko, ti pudno nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Anya kumangay ti madi nga ibungan na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan ti may sa katao? No maamuan na nga ampun lang. Kayat mo asawan. May mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko sawan. Makisao kayo pa iti nangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello, anak. Nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasayaat mo't no kasta, nanang. At naimbaga kanyak ni Jerome. Ibagak mo't kada kayo. Noan niya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no. Numasaktan tirik na da Gerald. Kanantilani. Nubiglaan tayo ti mapa ni Jay Balayda. Ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Kasta nga traag paiso. Anya nga rin ti aramidan ta. Mailiwak unayan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome. Akasari tayo pa'y kanon ni Antilani. Sakbay amapan tayo iji ayanda. Kasano ko makasaritak, anak. Jakmat nga rod ammo ti ayan na. Padasag nagpatulong ka ni Verna. Tapno maalat tayo ti contact number na. Ay, sige man nga rod anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Verna, adda ko maipagpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka di dayjay. No ka ba ilaklakit di, apay kit din asaan. Adda ka di mabalin mo akong takan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasig kay baga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod. Pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani. Kalpasan day tiya pa nagsarita ta. Awagak ni Mami. No agkita da ka ni Nana Lani. Padasan na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Ti maipapan iti kabsat ko. Namnamaan day ta. Agyaman ak unay, Verna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, Mami. Agpakpakasi ti gayam ko. Ano mabalin ka no? Kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita. Ala, Sa
Saan niyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasiyo, mami. Rumbang saan ana tayo ti umuna amang ibaga. Wan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, mami. Inton maala yung ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Wan, anak ko. Italaang manon ang nagkita kakabsan. Wan nga rod. Makumikom tamot nga minadwa. Dito'y kagayang magtrab-trabaho. Nabayagan. Nga masabay samot nga minti pakitsinsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin na tamat awan dakas na. Aguray nga rod erwar ko ti cellphone ko. Saan ko mat-amemoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodan. Tapno mabalin tamat ti agten next. Maragsakan lakit din na Roger kan ti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsod ita. Katno kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald. Nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamo ka ni Gerald. Hello anak. Anya ti kao dyan adamag. Ita messenger yung impasak ti contact number ni Auntie Lani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak never na. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod na nang. Nang rugi, idi tinumpanak. Adamat pagsayaatan ti panangtong panakan ka, anak ko. Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inka gumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak namin idi kalat at tinumpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag akong takan ni Antig. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti saryetay o itaalawas, anapauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.